ngasi maru ba pausingda disable order singi malem gi numit tharam pak sanna pangthokre se minister gi sotharaba singi tembang se minister Biren ngasi hogdokre disable order singbo mateng pangmana kwaidagi athoiba lining lambi ni hana se minister na phongdokre amasung NREGS के स्कीम सिंह ममांग सरकार ना निंगथीना थबक तोरम दबदे के सेल थादरक्तबनी हाइना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर DS बिस्वाल ना हाइक्रे खुरुमजरी हौजेक मरुबा पाउ सिंह संदोक नपिजरी ngasi malem gi person with disability gi nimit asig mari lenan disabled singi mating pigadaba scheme se minister ge sotharaba singi temang CMST se minister Thomam Biren na hogdokre social welfare department senana kumalampa ki indoor state na pangthokhiba thoram aduda se minister Thomam Biren deputy se minister Y Joy Kumar social welfare minister Namsa Kivgen works minister TS Beswazid CAF and PD ki minister Karam Syam health minister L Zainti Kumar fishery minister L Kayusi PISA minister Lose Diko agriculture minister B Hankaliana Singmami kana sarugyakhi se minister Thomam Biren na miyoi babu mima natri haiduna namsinduna thambagi satnabi leram adu ngasidi aikoi ki wakalon da ahong laktuna makoi bu mateng pangbi ba haibasi akoi gi athoi ba lining lambini ngasi hodoliba scheme asigi makhata tongan tongan ba khudong saba manga yauri masigi manungda mima nadrabasu kusahiba singda loan piba mairo singe scholarship ahal oraba singe pension piba mayumakai sanaba gi sentang yauri class 1 dagi 5 fabagi manungda laiba disabled oraba singda sahi gi lupali sing ahum class 6 dagi 8 fabagi mairo singe damak lupali sing mari class 9 dagi 12 fabagi oina lupali sing taruk amadi graduate amadi masigi mathak singi mairo singe damak sahi da lupali sing ni pan piragani Manipur State Transport na salaiba passenger bus singda disabled person singi oina bhara lauroi kana lejedraba sahi yang hompugi mathakta leba all as home da leba al singusu thada lupali sing amage pension piragani iske masigi maruba pandamdi manaba kunai ama semduna saukhatpa purakpada mima natri haiduna inthok piraba sing yum da polum oina khanba adu ko ganduna nungsi janaba puraknabani government ki employee order singna mama mapa singmotati tawoina inthok tuna all as home na singmada leirama thengnarabadi sab saba thaba lokhatuna mama mapa singi mating onana ba masa masa ge toloptagi kaknana ba khongthang phaba lokhatkani se minister makata na government asi furup amakaki nate lamdam asida leminari furup khudimakini sing amasung tamgi marakta lamnaba manba mong ama leiramba adu anoba government asi hek lakpadagi kanna khonaduna ngasi sing tam ani ki afa mari sagatpa ngamle masida miyam asu mateng pangbiyu haiki pura phamung da leiraba maru mapang sing ado ichilinaw sing isa sing ado ngasigi handagi thasidagi lupa lising amaga changma magi account magi mayumda satlaga ikoi phangan gadorobani 1500 tha khudingi kanagumbi macha mamau leina macha mamau leina mama natraga mapa sindu ahal oire gaina inthokpa aduga tanthoga thambaga thengnaragadi madugi macha mamau singdo sarkar gi thabak tawramagadi koi namnuna sarkar na mama or mapa tanthoi ba lehenre dugi namnuna any how dorokana moigi maintenance ki fund haiba mi singdu dugi koi kaaga ahan jingdu da koi pihanna ba sarkar na fireb logone dum madu khangdaba singudi sarkar gi ain namle madu ain gi matungina moidai koi action lokhalaga mama mapa dugi seba tawnuna bagi koi chap chaba sil lekoi tawgani Social Welfare Minister Namsa Kipgenanga si hawdoliba scheme asina mimanadra singa thengnara makudong sadaba kaya adu hantan ba ngamlagani maruwaina khungangi mafam singda lotuna thamliba disabled singda scheme asi yahonaba thawa packet kani haiki significant to the development of today's concept of disability where asylum, clinic and prisons. This annual observance of the International Day of Persons with Disability was proclaimed by the United Nations General Assembly Resolution number 47-3 in the year 1992. With the advancement in knowledge on science and medicine has
have spawned the birth of institution and associated knowledge with system which observe and categorize human beings scientifically. Ngasigi tharam aduda scheme asigi makada khudong saba phanglaba singda sel gi mateng free travel card amadi maintenance grant sing khusinaki. Tharamasi Manipur State Legal Services Authority gi mating alunena District Legal Services Authority Imphal West na Handicap Development Foundation Manipur Welfare Association for Blind Lifesaver Parents Guardian Council of Persons with Disability Forum for Disabled People Lamjang and NZ Naso Kusam Naduna Tayel Daleba Government Ideal Blind School the Pangchokre ngasigi tharam ajuda High Court Manipur gi Acting Chief Justice and Courtesor Manipur State Legal Services Authority के Member Secretary R.K. Memsa, District Legal Services Authority Imphal West के Chairman M. Manoj Kumar Amadi, Handicap Development Foundation Manipur के Chairman Dr. C.S. Rupachandra Singh ने अथवा मिथुन सिंह ने सरुया की Tharam aduga mari renan idan tobagi tharam amasu pangchokhi amadi differently able oraba bio single su post matric ki oiba scholarship su athwa mithun singna mairu singda yantoki Tharam ke chief guest on sarugya ke acting chief justice and courtesona loge mi yang da mi ba khudimak sab mana banina differently able oraba sing su masa ke phangon thokpa right sing sabchana mari leinaba authorities singna phangan ga davani amadi makoi da akhanama mi yang sang ga davani samas asida sanabi ama oriba makoi da hantana yeng bagi sanabi asiso aikoi punamak na muthana ba khona ga davani samas asida leiriba mipum khudimak na makoi ki damak thodang logdon thabak togani haiki 15% the effect of aduga public 1 billion si 15% isu chakhaliba developing nations masida 80% ni masida leisi NREGS की स्कीम सिंह मामांग सरकार ने निंगथिन थबक तरम दबदगी सेल थादरक्तबनी हाइना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर टीएस बेस्वाल नंगासी पोरोंगपाट पंचायत बाबन द पांगथोकप एनुअल पंचायत समिट के थरमदा हाइक्रे मानमकाता ना हाइकिबदा हंदक की अनब सरकार असिन NREGS की मकादा फंगम थोकप सिंह प्रजा सिंह सबचाना फंगलगनी हाइकी All India की वही नमागी norms की मतलब इन दिया दिया अनु बहुत जिंग ban ले, हम तो कोई आता कोई create तो कोई आते, चीमा नंबर 1, number 2 दा, ban ले त्रिवेणी कोई जे answer, then वही बताएं तांगा ही चीमा बाबू ले त्रिवेणी कोई की कनो से, अदनो कोई पीबे या के रोए, अदन block कोई ना ले, को तो block तो पूरा में start चिंचे, असोंदा utilize तो बाना, अदु जो कोई ना पी रहा है भी आ रहा है, because मकोई दे कोई आवाज़ से करी ना है कांदा sanction post ले थी बा, का create तो रहा है बनी post si apne creation to raya kana post ki against apne thajan de transfer hai ya adu ko apna matam de apne utilize to raya na traga di ya ho musi post chi adu go mengi su ba magi niyom ki kanon ki or asu ko me hum le je tan thab tab ni ai na ai me ha no ba or da post dai ai thamjage Manipur State Panchayat Parishad Porongpan Sindna Pangthokhiba Tharam aduda MLA Soibam Subhash Chandra MLA Asabuddin Manipur State Panchayat Parishad ki President Soibam Itobi Amadi Parishad ki Advisor Dr. N Mohendro Amadi Jila Parishad Member Kayasu Saruyaki International Day of Persons with Disabilities na Sindna mga suba Winter Disabled Belanga Sisagolban Yangkomlere Community Hall the Pangthokre Tharam aduda Speaker Y. Kemsan Relief Center for Differently Able Person Manipur ge Chairman Stirong Opendro Advisor Kunjakesur Amadi Isamgi Hanige President Rajendro Human Rights Law Network ki Assistant Director Premlata Devi YLDC ke President I. Santikumar amasung UNESCO Club Manipur ge Secretary General Susaruyaki Y. Kemsan na disabled sing asi maa ki makete ki angam mating pangani haiki Society sida maroina Manipur ki leriba laingak ki chal pathapta sagi wano bakan ragadi phangdabgi sanadi malakna sagi keynote address pibilamana hambilamada discrimination ki wapam yam toy legi haina so anu sarkar lakpaga loina honorable chief minister so leramat tongano scheme kayama maruina women disabled ki scheme onthoga malu benefit phangan bagi kogi thabak ko sanjana onari Tharam aduga mari lenana Rims Blood Bank kusam maduna idan tauki Additional District Project Officer Zonal Education Office Amadi District Project Officer Imphal West Sinduna Disabled Orable Singi Malam Minimit Tharam
Block Resource Center Wangway the Pangchokre, Thoram Aduda Mayang Infal Kendri MLA K. Robindro, Wangway Kendri MLA O Lukoi, Education Elski Director T.S. Kiran Kumar Saruk Yaki, Thoram Sarugam and Disabled or Singda, Kusukulai Kayamanam Suyan Toke, MLA O Lukoina, Mue Kudima Popodiki, Masama Sagi or Magun Ama, Yauna Polo Pangaktuni, Disabled or Sing Sunakal Amada Kadigumba, Mayangamana Bakara later Sunakal Amadadi, Makoina Todo Hendokna, Hito Sing Tobaka, Suyao Ribani, Maram Aduna Makoi Mama Mapa Sing Imung the Fadin not Tambagi Mahuta, Makoiga Hito Sing Toba Sing Utohansi, Amadi government Kikudong Sabu Sing, Lohonsi Haiki. Aigi Chachi, Mayangamanadre, Mayangamanadre Haidana, Lotsalaga, Imung Mundas Hall on Jalaga, Tom on Jalaga Tambagi Madamdo, Hojik did not tre. She my number one parenting day, I Mashima appeal to again. Maru in a waridi. Chai Susin Mayamana, Sing Wadi, the Nupa Pudi, Nanglok and Kojala Machaki, Lauramoga, Nangchena Horona. Wahoo to the Mamma at the name. Mamma is Mapadan, Masada, Nunshidi, have a dinner. Joe Bahad Police, Jack, Tombaki Boero, Macha in Viva Boero, Machado Nakangapung under my pipe, Makong Hamjan Baboero. Mapa or Jeriba, Nupa, Machin Manona, Antatogi, Mama Katana Yamba, Machi, Legano Machina Pangambuta. District Project Officer SSA Infal Listeners Sindana, World Disabled Day, Taramporopat level ZEO2 District Project Officer Pangchokre, Taramadu ZEO2 DPO SSA Infal is M. Prem Sandra, Program Officer Right to Education, Rovo. Pauna Singmana, Toiba Mitulan Sing on a Saruk Yaki, Taramaduga Mari Lenan District of Sigamanung Delaiba, differently able whatever Mahiru Singda, Air and Appliancing so Yantoke, Renana Miyamgi, Webber Concert Amaso, Porong Patki, Mafam Singer Satki, Nasiki Taram Aduga Mari Lenana Infal, Iski, exclusive, Educa Singi District Coordinator M. Sidatana Fongdoro Padanga Sigi, Mahiru Sing Asida Yantoliba Polam Singer C, Dr. Singna Medical Assessment Amapantolava Matunda, Makoigi Listing, Alim Koda Tar Matunda, Makoina. Pilakpani Habawafam Singh Pongdoki. All Manipur differently able and handicapped person development agency Singamaka Khetri Lekana Sustendana disabled Degitaram Lesem called Marup Singamaka Wenam Leda community holder Pangchokre, Toram Aduda BJP worker or Romena, Singdome Kendra Ladyball differently able person Singda Pensingi Senpam Singyantoki, Toram Aduda Amokogi President PS Devan, Singdome Poliski OC Ingo Sayan American Saruk Yaki, OC Ingo Sana, disabled or ever Simunung Sisana Loina Bigata Beni Haiki. Disabled Sing Ekogi Samada Yamna Yenga Yengama. Technology, but see, Pangui Kuidrena, some technology, if we could dream, see Mina, Kuiman, Nadabuni and Ayamna, Maru in the Logo, Aduga, Telumama Kanama, the Yaudalo, Makui Kai, the Pibidava, Tabam the Sinabidava, Aduna, Sikunava, Kui, Irakale, Sinjivo, the Kawaidava, Sipidava, Aduga, Apoidi, Tatan, Kandagi Wakanje, Masina, Kui, New, Katiki Patu Disabled Oraba Miyamgi Malaminimit Taram Crattle for Disabled Union Sustain Infal Iski Manungsan and Labor Yaripuk Tolial Awanlaka Community Hall Pangtoke Taram Adu the SID Infalgi Inspector M.D. Rijazuddin Sangam Tabizla Principal Member K.S. Rihina Banu Tolial Grand Pansai Pradan M.D. Abdul Khalif Wangkem Grand Pansai K. Pradan M.D. Fazal Khan Saruk Yaki Shili Lang Liba Union Ki Makedi Disabled Oraba Miyo Sama Kuntra the Kudol Tamki. Chandramani Andro Sana Technopol District ke Hekak Pokpi de Leba Mission Blind School District Disabled or Miyam ki Malam Limit Tharam Pangchoki Tharam Ajuda Kak Singlam Khaida Leba Kunmapan Suba Assam Rifles ke second in command Muhammad Farooq Hekak Pokpi Khulgening Tau Lamta Zau School ke principal ke Pareng Kom Saruk Yaki Sarva Siksa Afian Sandil Susindana Tharamasi Kanyam Ram Community Hall Palel Pangtoki Tharam Aduda Zeri O Sandel L Nandakumar AI Tandel L Lokendro Saruk Yaki Disabled Oraba Angang Singda Manamatum Singyan Toki Research for Manipur Trama to Subamapo Kuman Tarangasi Manipur University ke Center for Entrepreneurial and Skill Development ki Conference of the Pangto Craig Tharam Aduda Wangkem Kendri MLA ke Megas Sandra Forum ke President Dr. M Lokendra Mutua Museum ki Director Mutua Badu Namaru Music on Saruk Yaki
MLA K Megachandra Manipur ke tamna lekhra meter singi khongul liduna miyam da khangan na khona river research for Manipur ki khongthang asithaga phongdokhi survey to heraga adai tongan ba events mayam the settlement mayam le ba mayam singi wari mayam ma tarkan de ko record tawga masjid si ye jaba si fawda si yam da thakachaba amadi yam da nuai jaba fawi Hairo Kendrick Manuksan Ladybug Kakmaya village for Manipur Hanbu and model LED village when allowed to LED TV Amadi LED blousing Manga rural Kimakadi and Tokre Toram Adu their ISTV editor in Sebozendra Ningomba Hana DDO Adamba as Kamisor Artist Training Cum Educational Research Center in Falke President L. Prem Kumar Amati Ladong Tel Ningel Grand Pansa member Singu Sarugya Ki Manga rural Ki founder Ningtozum Surjina Kakmaya village ki apun ba Yumthong Samatra Lebiki Manung Yumthong Contra the LED TV Amadi LED blousing season nare Lemo reversing Manga rural na arrival installment TV Amadi blousing Pibani High Ki ISTV News ke editor in Sebozendra Ningombana Manga rural na Manipur ki mafum kaya da asiguma thabak kaya paikalak liba asi afaba khongthang ni High Ki Lagi apai mai se na season na ba paisa si yana sat na ba aduma makhagi matam do ko se wer ba asim ba matam se sta rural mangana ai ko ki Manipur ki apai khara thap tak no le ba apai khunggang sing da LED model village haina on thuk na ki thorong na pakhal pakai se ta sengte jamna thak ngai Hanagi DDO Kamasona Hiram Kudimak Sakana Tagoda Bani Hibalati High Ki Wakalon Putok Piraga Papamadu Sema Saba Puraga Saukat Paiba Portado Porakadabani Masagi Sarkar Gata Equina Saukat Navagidamata Sarkar Gata Sum Haibadunadi Equi Masibo Widri Haina Hygienic Tangkul lamasung English dolda nungti phongma pause azage sai kungamanga surapage thoram ngasi Tribal Research Institute ki holda pangthokre thoram aduda IPR Minister TS Biswajit MLA Khasim Muiba IPR ki Director K Megachandra Manipur Hill Journalist Union ki President Ramkum Pamaya nami kana sarugya ki Minister Biswajit na society ama sakona bo khonabada press ki thodang yamasawi hai ki press colony na masiam sena kuni laiba existing apai amju office ta so ko ngi haira base Sing the Vilak, Sing the reporter Laki, the Sing the Vilak, Pam Sing, a set the guest house with that Matam Harkanda, protected point of Mokoji, Mopam Drazar, Harkanda, Lena Bahina, upgradation, Gunner facilities in Pinal Bakumi, the IPR, Kanaka, Yam Tunama, upon the night of office, Chadalina, upon the IPR. We Kurkur Gram Pansai ki Gram Sabha Mifam ngasi Kanto Makaleka Community Hall Pangthokre Thoram Adida Semai Kendri MLA Dingo Yana Miyu Kana Sarugya ki Center the BJP na Semlapa scheme sing BJP Saka na Hona Duna Praja Singh the Fangan Bahaure Praja Singh su scheme sing asi kana basing saptana lahung na ba Hona Biyo Hai ki Sen na tamu sen na dari kawula na dulu apa yang kena kan perasaan juga bagi labor pengemudi perasaan itu kena kan heng balik cuma heng apa heng lagi cuma boleh apa tu masa tu apa tu orang dah tahu orang pun na tahu ni na pandai Medagi Kutang the BJP bu Lebak Miyam the Lan Uhanabagi Mong the Founder Level Singi Matakta Quarter Wakalagani Hana BJP Manipur Pradesh Ki General Secretary Administration K Sharat Kumar Nangasi Party Asigo Pista Pangtu Pamu Singa Unamada Fongdokre BIP Kalsar Gamari Elenaba Amada BJP ki active member Karagi Ming Pankiba Amasung Mahaki Mingbo Kwak Sarat Haikibami Adu BJP na Tarana Lote Haiki Instead Karigi the Madamana Kwak Sarat Haibunus in a mound of the Duji I legal action loguni Gani I gave Minzi Kekeribam Sarat Kumar Koguni I Jiribam Dagini Jiribam Dagini Arapalam Dagini and Usitabi of Obra Karidano Kadadano Heta TV channel the me Panamani in every discussion number at the minor Quaxer Hyber Wapam a quick mention to was here. A queen of the Amna, a quiggy Langbi, I will know my Ampanapu, the Gantoji, the Loin, my quibby about of the Vani, to quit tolerate to Bunga Machimadi. I will fight up to the last quitting Nagani.
BJP के जनरल सेक्रेटरी एन निम्बस न थौदोक अदुग मरी लेना BJP न कनादा की यनखिब लैटे कांग्रेस न BJP की मायोक्ता सथरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की खोंजंग असि प्रजासिंग अपंग सिबनि हाइखि नागा इंटीग्रेशन मूवमेंट असि कांग्रेस न ओपोज तौदे नागा इंटीग्रेशन मूवमेंट असि कांग्रेस न एंटी पार्टी एंटी नेशनल एंटी स्टेट अमसु अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा ओइ हैन लौदे हैन मोइना अदु सुइ तौनरिनेबा अद हाइबा सुइ तौनरिसे मसिदा कांग्रेस पार्टी ना नागा की साइड थबक तौहे दिन मदु डिसिप्लिनरी एक्शन लौनी हैबगी कनोसु लौबा यादे हैबसे ngसाई एग्रीमेंट दु यावे अदु एगदि ngasi कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर की तंपा की जगह खरदा सिदिगी सेकमाई दगी हेंगत पंगमदबा पालियन दगी काखत पंगमदबा अदुगा असम कैथेन मांबी दगी हाइगत पंगमदबा अपिकप जगह खरदा मैतै ताब मफम खरदा हु कामजलदिसे करिगिनोसिन अद मसिदा कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर से थमोई सिंग नुंसीबा तारगदी मतम लौगिबा एग्रीमेंट दो अखोई अदुदगी अखोई विड्रॉ तौरे हेदना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना मदुगी विड्रॉ तौरे हेदना मदुगी लौथोकपियो मदु वारे लौबियोबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग इंडिया की प्रेसिडेंट हंदक नागालैंड लाकलंबा मतमदा नागासिंग ओबा करिगुम खरदि पिरगनि हाइखिबा सिना नुंगनांगबा पोखले हैना थांमैबा यूनाइटेड क्लब नंगासी प्रेस क्लब त पांगथोबा मिसिंग उनबदा फोंदोखरै क्लब की वाइस प्रेसिडेंट प्रताप ना हाइखिबदा सिविल सोसाइटी सिंग संसिलबा खोंगदंग सरुक याननबा सेम सादुना लैरे तांग तरेट क्लब असिना सिनुना वाका मिहम चाथगनि हाइखि लेइबा दुकान और गवर्नमेंट की एम्प्लॉय ओइरसु अखोई सिंथाजे पुलप लेमिनबा अदुगा अखोई सरुक यामिनबा चेलिबा ओक्टोन अखोई अदुदा लोइनबा अखोई सरुक यामिनर कांदा अखोइना थांगोइबना सिगुम्बा चौबा थौदांग अमा अखोई इमा लेबाक मणिपुर कायदनबा सिंमी तमी अपुनबा अखोई लोइनबा थांगोइबना तारिबा सिंमी तमी अपुनबसु मफमसिदि यावबिनबा अपील तौजरी मणिपुर गवर्नमेंट सिंग अमदी तम मानना थमगनी हाइना थबक कया पाइखटली अदुबो टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट फाउबा सतपगी मसीदगी सीटा तारगा टेक्नोपोल योबा लंबी की फिबम असुके मटिक फट्रे PWD की लंबी असि मोरे सतपदा हौजी सनरिबा नेशनल हाईवे असि किलोमीटर कुन समजिन लंबीनी मसिना कुन 15 हेना समना हंदुना हिंगनबगी लंबी अमा ओइरिबने लंबी असिदा लाक्टुना खुंजा सिंह वांगजिंग कक्सिंग लमखाय अमदी पालेल कथेल द पोस्ट सिंह पुथरक्तना योनरिबने गवर्नमेंट के माइक्रेडी समझन बीतबदी खुंजा सिंगना अंगंबा पुथोंगदुना समझनदुना लाक्ली लंबी असे कक्किबा सही कुंट्रा हेलबा फावबा गवर्नमेंट यंगसिन बीतबद यानिंगदबा फोंदोकलुदना लागदबा क्रिसमस ममांगद चीफ मिनिस्टर अमसुंग मरी लेनबा डिपार्टमेंट यंगसिन मिनबा खुलगी चेयरमैन अमना पुनिंग सिंगसिलक्ले खुनगी हिंगबगी लंबी से लौ सिंगुबनी चिंगी लौ उरगा पुथोरगा हिंगबनी खुंजा सिंगना असिदा पुथोकलिबा पोचैगी बयाम से लंबी सिना फतबगी अपट लगा अखोगी इकोनॉमी दा यामना सोक्तुना लेरबनी गवर्नमेंट ना ngasi go to hills haiba amagi mission ama pibase अखोई ताबदा हरावी मचिंगी ngakda haiba natabida मफम सिदा लारगा कंसर्न अथॉरिटी अदुगा तगदोरिबा गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिंगना मिरियंग चंगबिनबा अखोई कनबा मोंगदा हाइजरी इम्फाल साइकिल लंबी दिसंबर तरागा मंगा फाबगी मनुंगदा सेमजिंद्रबदी पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी खुंद्रापम एंड नाइबरिंग एसिना लंबी थिंगजिलगनी हाइरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोबा पावगी मिफम अमदा कमिटी के सेक्रेटरी थौटाम हेमजिना लंबी असिलमदम असोमना लेरिबा खुल कयागी हिंगनबगी लंबी ने अदुब सही कुल लोम लंबी असि सेंबिदना लाक्ले दिसिंग नेत्रातरु के मेतरागा मरीदा वर्क ऑर्डर तोंगान तोंगान मफामली द पिख्रबसो ngasi sahi ama thanipa suralaba fawa sembidana leiri anoba government ka chef minister da lambi asi sembina ba miyam gi nimita haibada nongju thalwaraga semgani haina thadaba piraklaga ngasi fawa sembidana leiri lambi gi phiyam sokilakpadagi committee na araibas paisa puthok kom singmen khrabani December 15 fawa gi manungda hana pikiba work order kakthak pigadra haibra natragana thabak suba hawan gi haibra haiba ama tawbidrabadi mathangi nimitagi lambi thingyanba hauragani haikhe अगली दिसंबर की तांग 35 फावगी मनुंगदा हारिबा इम्फाल साइकिल लंबी सी मियांगी अवाब उबिदुना मियांगी पुंसी कन्नबगी वाखलोल थंबिरगा अनोब सरकार अनोब ओनबा मणिपुर पुरनब होनरिबा सरकार सिना लंबी सेंबा हौदब तारगदी हारिबा इम्फाल साइकिल रोड की लंबी सी PDC सिना माइगे सोंगी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुल्लगा लागलिबा दिसंबर तांग 35 फाव थाजरी मतम सिगी हेक नोंगानबा डेट 16 दगी मियामना लंबी थिंबी खोंजंग चंगसिनबा हौरगनी
Khodam Lairenbi Imagi Maming Hongdo Hongjin Tawidana Ipak Manipuna Fongdokli, Lairenbi Imagi Maming Hongdolaga Atopa Maming Amat Honjin by Yaroi, Khodam Lairenbi Housing Toliba Todok Simi Karakinate, Manipuda Leba Pum Kudimakini, Government Hiramasida Kuma Yang Simina Pulling Sing Silakli, Housing Paugi Maratana Atena break Ama. Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support biki amasung mating yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damaktadi Panacea sing na amatang araba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. Bottle the halaga yuli sing kudimak mineral water nate amadi mineral yaw nate mineral yaw haragadi nutrition fake ibra haibidu level yingbiu sodium potassium magnesium yaw sing chang nai na thakpasina chakhau kidney heart amadi brain memory phagalali haibasi medical science na phongdokrabani haiba mineral sing asi yes with added mineral asidati yawri India gi ahanba national award government of India na piba Silver Dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak industry industrial state Takiel da contact tobiu Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Java Yaraktaba, Kong Hamba Nungarataba Simbu, Panba Ngamba Matangarabo Upaidi, Jolip Syrup, Amasung Capsule, Diabetes Singidamakta, Jolip Capsule Chabiu. Hausi Makataba Pau among Pizari. Manipur Sangai Festival Nanganaba Infali, Kabulamza Fawagi, Port Hall Main Kibam Fam Sing, Amukaiba Horapana Mong Sumalambi, Sembi Kidrabra, Hibigin Waitaba, Miyamna Fongdokle. Lambi na yata leba miyam na phongdor pada matam sang lambi asi sembi dana lakpadagi handak sangai festival mamang the government na nauna sembi kibasi apian mapokibane aduba quality laina lambi asi sembi dabana nauna amukai rektuna port hole kaya marum laire lambi asigi hauzik laidiba pibam asi yangsin biduna mawong sumna sembi na puling sing silakle ningai di sungoi oidre sorok semi se sum sidese imang do sudum laire wasi masi masi kai be khorpasi apoi swasi kaktana tana swagi kadang hendok bagi swasi su dum serpi kadum ubi ni ko mem kai balai re bani degi sitang haidaraga su odre ai isa mana su hamba sigi porhol men matam su ai se tamasi masi kar kar kai ba hore si mention bira mosi mention ba yada brahange adada moina sidi just kanugi khoi ga sangai festival gi nang nabai tam ga tawbuni na sidi habet rabli kan tawbuni ahobo tangai phadabgi men bani han haibire TDM Lambi Semana Maram Ojuna Lambi Ashida Saliba ISTB Network ki optical fiber line asi tatpana singma yawraba su Bishnupur district ki mafam singa network asi ke program yengliba singna waro bidana ba network asina khangalakle Moreda all community ki mongpham ama MLA local area development fund ki semlagani hain MLA di korungthang na phongdokrai more ward number 5 muslim basti ki playground ma yada laiba crematorium asi Larok Turel amasung Kuzarok Turel ani ki 18 phamdagi center of part Turel mapan da laiba crematorium MLA na ADC Siamenga lunena yangsin ki kongsat ajuda Hindu lining chatpa more ki community lusingba sing Maite council Tamil Sangam Gurkha Samaj ki miyor singo saruk yakhi Mongphamasi ising isang so on kibadigi arobe matom ngam pangtupa da kudung sada mayong aduna lakpani MLA korungthana phibam solaba crematorium asi mahaki local area development fund dagi semnagani habiki thaja bapirambada community leaders singe makedagi apen mafungdokhi Jeribamda leba tongan ba civil society organization singna punsina aduna joint coordination committee ama semkre all Jeribam peace and development committee na sinna pangtukya mifam aduna Joint Committee ke miyo itaram duna saba members sing khankre mifam aduna DC Office Education Department ICDS amadi Health Department ka puna zamina duna district asigi yaifana bawale kaya munam lokre MOBC amadi atai atopa department kaya dagi fangada kudong saba kaya scheme kaya phangnab ke damak DC na iba amadi isu tawgada sia sangsi matam chana pidabana kudong sada mayong nariba asi DC ni yangsin bio PSA ge Jeribamgi oina paisa amata haptaba si government na miyang sangbinaba Jeribamgi ana layang sangi Dr. Nurse amadi Kusukulai Singh waliba si minister me taraga mangada patient keba demand thabak to onthok pio natrabadi JD ki tongan ba mahiro loop civil society organization singa lonena khongjang sangsi lagani hairi karigumba haribe scheme singa si phanghaudaba targadi masigi taitasi DC Jeribamna pubigadawani More ward member Mapan
Lan ki soida district council gi guest house ama MLA di korung chang na ngarang sanga kre thoram adu the ADC Sandil Gesha me Luko Saizau Tribal Affairs and Health ki Principal Secretary El Lakher ADC More N Gozendro SP Technopo Dr. S Ibom Sazu Sarup Yaki Ngarang ayupung ahum makarum taba matamda Kamzong district ki manungsan leiba Lukhan amadi IC khul ani ki marakta leiba lambi ki mafam amada kuntra mathi suba Assam Rifles ki D company ki matakta PLA ki tactical command bom amadi khulai sinaduna landa khre hairi landa badu da AR Gemir Singh Asoka pananghan ki front asigi assistant secretary publicity banking charol amana AR gi mathak landa ki ba asigi dama war office te ke chief of army staff mathabak asibu silang liba sing thabak asik pangchok pada saruk ya ki ba tactical command gi marup sing amadi mateng pangki ba khudingma puthagat pa phongdokle Indiana Manipur da sagat li ba kanglup masil gi lan amadi sathari ba divide and rule policy na sing ba asik kaidong wadi sumai papang ngamloi haiba asi sangsali ba Manipur gi ningtam lal asin na leng draba khudam nei maram asina RPF na apun ba Manipur gi ningtam lan gi wakhalo di yampham oiduna India gi phatala long kaya bu maiti ba piduna manguma sangsinduna lakle Mamang ay dagi nung sisanana himinarak leba kanglo furup kudimak na pong na pum ima Manipur gi apun masaktam sagat pada sarup yaduna ningtam dal asil thawai thari hairi Advent Christmas ke thoram ngasi sujan pada leba Assam Rifles ki kem da pangchokre tonga tonga cultural program ke asu pangchoke Assembly ke ningtam mipam boycott togani haina Maoist Communist Party Manipur ke standing committee ke coordinator Kyong Mangal Thador Pocherol Amana Khang Lekdi Cherol Asnamakha Taraduna PDS ki makha da larba miyam na phangam thokpa seng amadi thau phangandaba ki makha tarak pa khongjang oina December tang kundagi chathagadu riba assembly mipam asi lup asina boycott togani nimit asida Tampak district manga da ayupung manga dagi nungtilpung Tragani Toy ge general strike pangchokani hairi Manipur lengang na atuba matam na larba miyam ge saktung Puran basing charak pi daba tholabadi general strike asida natana khongjang kya sanction daba warep lawre hairi Aimol Baptist Center Saras Infal ani suba Mary Advanced Christmas ngasi pangmoi singna leidiba mafam sangapon da pangchokre thoram aduda AVC IG Secretary CS Lalpu Aimol na haikibada Manipur da leidiba furup masa singna mi paiba pokliba asi lakliba anoba sahi asina kohanba orasuno hairi All Manipur DPC completed re-recruitment candidate of police constable male ising nitaragu humde based on liba December tariat fabugi manungda makhoi fal haido pinaba appeal torkle Narcotic and Affairs of Border ki kambu aman tha sigi amada thawal museum lamkhai area de mi ama brown sugar kilo amaga konana fare fagalaba mi asigi maming MD Rakibur Rahman sahi kuntraga mari apopolai kidraba asa mudin thawal museum mayalekai digini mangon de fagalaba polam asi local market lupa laktara mangarom gi oigini hairi amaromda tha asigi ani thawal police commando na UNLF ki kararama fare faraba mi asigi maming farenbam ibo yama sahi ni fugani pan apopolai kidraba aviram thongam awalekai digi Hozik Hosina Kaksing Kunau Bazar Parking Manak the Laibani Hairi Hozik Marakana Tabaki Pau Lobisi Hozik Tabaki Pau Pizari Health Department Manipur Health Service Grade for Medical Officer ge from Sahum Amasung Dental Surgeon from Taraga Matwe Manipur Public Service ki kutang logodori masaga sahi kunga matwe kontraga nipan phabugi manung da leba MBBS internship loraba amasung BDS loraba singna pharmacy gi dama apply to yagani application pisin bagi aroba matam December nifan phagune Jawaharlal Navodaya Vidyalaya ki female staff nurse catering assistant LDC shopkeeper Lab attendant, audit assistant, Hindi translator, stenographer, Singba from Singlogodori, Masaga Saik Taraganipa, the Kuntramanga, forward the labor, candidates Sing Pamgi, Junaba qualification, Piper Singer December, Tarahum de Fabagi Manunda, application Pisan by Yagani, Pam Singer Sigi Examination Center in Falda Wagani. Bank of Baroda Specialist Officer Singlogodori, Masaga Saik Kungamatodagi, Yankai Fabagi Manunda labor graduate, wherever Singna December Manga Fabagi Manunga Dakas Harapa Yagani, Parika Center, Guwahati the Wagani Heidi. Assam Rifles ki technical amasung tradesman ki recruitment really ama silong da pangchokodori masaga sahi traga nipan de kunipan for the labor class 10 12 graduate amasung master level singna apply to yagni application pisan bagi aroba matam tha asigi kun fawni mataki pausing asigi akupa maror bawata level job center khangba yagni hozik makhatana atoba paw kharaga mu pizari
November ke tang mapan digi taraga mari fawa agrada pangthok ki ba taraga mari Super National Dance and Drama Festival da Thakai Soran Lairabi Koba Drama Utkiba Tangzam Art and Cultural Academy Morangna Best Play Best Script Amadi Best Director na Singma Manakya Laura Cray Academy asigi artist sumunga si taram upigi tharam ama Morang konjeng mulai de leba Morang Artist Association ki office pangthok Cray Taram Aduda Association Advisor K. Muhintro, President Ais Babudon, Association Secretary M. Pramod Devi, Vice President Surendra Namaru, Bamil Singh on Sarugya K. Sarugya K. Artist Singhu Association Michael Kudol Posting PK. District Legal Services Authority Sandil Gamia Makada Legal Aid Clinic, Nungo Rogno Sinunat, Kungamapalik Suba Wall as they Taram MZ Evergreen School to Simida ngasi pangchokre thoram aduda PIC masigi MO in SAS Dr. Thoi C Sakka amadi advocate ki SDT na resource person oina wangang ki Manipur Sangai Festival saruk yaba lakiba Bangladesh Manipuri Kang Federation ge mi kuingani toy ngarang nimidang IMC gi ward namatara gi corporator salam tiket na salian ama pizza kre sagolban kuram khongda leba mahaki yumna pangtu thoram aduda Federation ge President Muhintro Kumarna mitai ama oina Manipurda lakpada sakthok sabab pui Bangladesh ta mitai singa thengnari ba kudong sa da sing asida mitai isil inaw amadi Chief Minister na yangsil haningi haiki Ekoi wari wamina ba nungai re nungai bina ba asi kuding makse ekoi awa nungai le regasu masi ekoi nungai baromda matam gumida khanjai Thawal district manung sadmada leiba nongpok sengmai M Subrans ngasi hangdok kre sing intra trade ke traga mapan fawa thawbuna ba maibam babina thangjam jamson amade longjam dhaneswar ba President Vice President amad General Secretary oina khankre atai thawbu ba mari su khankre Asian Repertory Theatres ke Tailak Suba Drama Atopa Sangsar Amadanga se Palace Compound Laiba Maharashtra Sandrakriti Auditorium the Premier So Utkre Tharam Adu the IPR ke Commissioner K. Radha Kumar IPR ke Director Megas Chandra Kongbam Dr. I.S. Kangzam Theatre Director Buddha Singh Tham Amadi Drama Asik Design Toriba MD Zuman Khanyan American Saruk Yake Commissioner Radha Kumar Hai Kibada Drama Haibusi Miyam the Kariguma PM Amuba Asengbu Oina Thazahan Aduni Drama Asi Putona Bagi Damakta Mali Lena Bus Simu Thagar Fongdoki Dr. I.S. Kangzam na Maliam Oina theatre movement asi yamna advance oire drama asi miyamna pamna na ba mapung phaba drama ama ohengani haiki malem ge thapta kaya yamna koi gi lamda maji gi theatre se kumang chau chala ka abidu koi gi theatre dobiri ba koi bar ma pangalam gan upi hare ngasi gi lila se soina mahi yan ba wegene khali mahi yan ba koi pang lai ning si Purin Kombe Film Production Nawwe Amasung Tagup Nganbina Kudol Tamdana Golindro Kangenman Putokpa Kapsiat Pigi Kundo Manipuri Fisa Film Gi Yaifa Tony Tharam Sangat Chokis Tampela Pangchokre Tharam Adida Film Forum Manipur Ge Secretary NZ Ganasam Hanagi Forum Gisham and El Suza Kantasarma Thagi Sepong Emails Ki Editor Ranjan Salam Saruyaki Film Asida Sileva Niki Tontoi Bisasoi na sengba artist nga saruk yari sanabi amadi nungsinaba ani asui aikoi gi khunai da karambana hena maru oibega haibadu udnaba honaba film ni Imphal Silchar Road Transporter Welfare Association gi matam kuina lepdoraba service laliba December manga dagi Imphal gi Silchar forb gi bus service teragani society asigi makada Assam Valley booking counter na service asipi gi dabni haide Mombi Award ngasi silsada leba Gandhi Bhavan da pangthokpa tharam amada film gi lamda thabak toriba OC Maira da kusinakre mahana Manipur gi mapanda leidiba Manipuri sing amasung Manipur miyam gi damak toriba thabak tharam sing thadone award asipi kibani hairi hauze makata na ngasi gi sanabagi paulo bisi Ngasigi sanabagi pauda nimit kun ngamangani stu machatagada ba football gi grassroots football coaching class December ge tang tra taretigi Morang multipurpose higher secondary school da hauragani haire yawning musingna amofa academy Morang dagi akupa marol khanglaba yagani haire More Police Nama DTS Bilchandra Singh Football Academy Imphal Anina Sinduna More the level tunga tunga ma loop kilo singbo singa support to guna nupa masa amasunupi masa sing oiba nimit humni gi oiba football coaching kima mangasi more the level Eastern signing school gi ground the pangchokre tharam ajuda more commando DSP Krishna Tumbi more CDO OC Tarun Kumar more ge tunga tunga ma loop singilu singbo singa saruk yake
Zariarong Football Association Sino Thamai Ban Githau Sports Complex Saturday Batramati Subat Zadonang Memorial Football Tournament Singing Taking a sea Chanakiba semi final Mesta Langtaba Singtagna Saitu Daibu goal Amasino the Mighty Picre Tournament of Six Sarukamu and Angasi Chanakiba exhibition Amada Zariarong Film Forum Manipurna Zariarong Football Association goal Ahum Sinoda Mighty Picre Hausi Makatan Sanabagi Pau among wearing Tozam the Pangbigani. Security gi akanba section thorang loinana matam sangna numit yakai hena lebluraba sahi sigi tarani thuisuba Manipur State League ngasi dagi Imphal gi mapal kangjibungda makhataba match sing sanaba hokre match asida league asigi match amapaw maithidana mangin thaduna saliba Krasa Kaino Southern Sporting Union singdemegi makuta ahanba oina maithikre Kumuksham Ingosa Singh Memorial Trust sponsor Toraga All Manipur Football Association Sinduna Sahi Sigi September Tang Taruktagi Manipur gi masak narba team Taranito na saruk yaduna Kumalampak Artificial Top Ground sanaba hokiba Sahi Sigi Taranito suba Manipur State League Sililang ni basingna Sililang ni ba All Manipur Football Association na Sagolbal United gi team League asidagi tantokraba matungda team Taramatoy na saruk yaduna ngasidagi makhataba messing sanaba hokibani Match asida mai pakiba Southern Sporting Union singdemagi amatangar ba goal adu El Lamyan ba maiteina match gi Madiputara suba minita sankibani match asida Southern Sporting Union singdemagi sanaroi Ice Romesh amadi T Ice ngauba maiteida match conduct tokiba referee na yellow card utki Klasa Kaino match mapan sanaba loikibada point kunmari phangduna league asigi mangin thaduna adum seli ngasigi match asida mai pakiba Southern Sporting Union singdemaina match mapan sanaba loikibada point tarhondoi phangkhre Sathariba League asigi hayeng nungtil pung amatabada Dam Rocks Sengmai amadi Nako Nambun Mapalga sanagani Mapal Suba East Zone Sobon Championship ta Manipur gi nupa amadi nupi team na runners up ta hore Sobon Federation of India gi miyang makhada Manipur Sobon Association na sinduna tha asigi tang amadagi nupa gi team nipal amadi nupi team ahum punna team taramathoi na saruk yaduna Kumalampak Sports Complex chatharakiba Mapal Suba East Zone Sobon Championship ngasi loisan khre Loisan bagi thoramda Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemsan, Manipur Sobon Association gi President T.S. Mahendra Pratap Singh, Manipur Olympic Association gi Vice President G.A. Ibu Bisak Sharmana Thoromapu Singh Oike. Satharakiba championship asigi ngasi sanakiba nupa masagi aroiba matcha Assamna Manipur bu run ahum anida maithiba piduna champion oikibani match asida mai pakiba Assam gi run singadu Harina ani amadi Prasantina ama lauki match asida maithikiba Manipur gi run ani aduna Lalit amadi Ajit Kumar na laukibani championship asigi nipi masagi sanakiba aroiba match tasu Odisha na Manipur bu run Nepal sinoda maithiba pikibani Odisha gi mai pakibagi run singadu Rasmi Payal Prasantina run ani ani lauki atopa run ani aduna Madhusmita amadi Rubina laukibani nupa masagi ahum suba position gi sanakiba match tana Odisha na Nagaland bu run taruk mangada maithiba pikre winner oiraba amadi run saptaraba state singda Thorom Mapu singna trophy amadi certificate sing piduna puning thawatki Apunba Fitness Center na haugalaliba nahasing nisagi ipaktagi laptop handuna masa mau phana nungai na punsi nungsangna lahena bagi pandamda sahi khudingi leptana pangthoktuna lakpagi saruk ama oina sahi sigi taresuba AFC State 11 Transformation Challenge sahi sigi August tang 13 tagi November gi tang 13 phawa pangthoktuna tha ahongi manungda hakchangi phibam ahongba lehenba ngamnaba pangthokadoriba Transformation Challenge asida saruk yagadaba nupa amadi nupi punna sani romdagi ngasigi final round asida nupi 13 yauna punna mi nifum doina saruk yaduna competition asi pangthokibani ngasi pangthokiba taresuba State 11 Transformation Challenge ki final round Palace Compound leba MSFDS ta pangthokre thoram masida MLA L Rameshwar PWD gi Chief Engineer Nomaitem Noren All Manipur Working Journalists Union ki President Wangkhemcha Samjaina Thorom Mapu Singh Oike
पांथोक्लिबा चैंपियनशिप असिदा नुपा अमदी नुपीगी अहानबा पोजीशन दा लुपा लाख अममम अनिसुबा पोजीशन दना लुपा लिसिंग यांखै यांखै अमदी अहुमसुबा पोजीशन दना लुपा लिसिंग कुंथ्रा कुंथ्रा पीगदौरी फिजिकली चैलेंज की विनर दा कैश प्राइज होइना लुपा लिसिंग तरा सही निफु मथकी नुपा अमदी नुपीगी विनर दा लुपा लिसिंग तरा अमदी नुपा अमदी नुपीगी बेस्ट ट्रेनर दना लुपा लिसिंग तरा मंगा पीगनी माना हाइबा माना खंगो मैम पुरा मोसे मसा बता खंगो खंगा कांदा आई देबो हाइरे आई देबो लोइरे हाइबो तो आई तो नुआइरे हाइगे लेना तब आई ना लेबाक का आई पोको तारगे दी आई सीना लेबाक सी मैम तो के खजे आई तोंग तबे हाइबो जो फम ओइरे थाउ तो से मसिना को चखत लेबाक ओइगने क्रीडा भारती मणिपुर सिंधुना डिस्ट्रिक्ट मंगा की टीम तराना सरुक यादुना चथरिबा अहानबा गवर्नर्स ट्रॉफी स्टेट 11 मुंगना कांगजेगी ngasi अहानबा सानगदबा मैचता कक्चिंग टीम ए लाक्तबदगी थौवाल एना वाक ओवर लौखरे अनिसुबा मैच की सानगदबा मैचतसु कक्चिंग टीम बी लाक्तबदगी इम्फाल वेस्ट टीम बी ना वाक ओवर लौखी अहुमसुबा मैच की सानखिबदना बिष्णुपुर टीम बी ना इम्फाल ईस्ट टीम बी बु पांजल मंगा अमदा माइथिबा पिखी Tagasari makata na ngasi oikiba inga sagi pau lobise. Ngasi gi oikiba inga sagi pau da ICAR lampel part gi prepa pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sakiba Celsius degree kulumdoi dasmik Nepal. Khwaidagi ingba Celsius degree tare dasmik manga. Nuksite yaw ising manil gisang ayukta sa da mariputara manga nuktil da sa da ni putaret oike. Ngasi nong sukide. Hauzi loishilakpada maruiba pau amuka hanaw. Disabled orable singi malam ginumi tharampak sanna pangchokre. Chief Minister ke sotharaba singi tembang Chief Minister Birenanga se hogdokre. Disabled orable sing wateng pangmana kwaidagi athoiba lining lambi ni hana Chief Minister na phongdokre. Amasung NREGS की स्कीम सिंह ममांग सरकार ना निंगथी ना थबक तोरम दबदगी सेल थादा रक्त बनी है ना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर TS बिस्वास ना हाइक्रे ngasi ISTV na sandok sa paw matang sida loizare miyang tabiri pa mayampu na magpuso ang magkahanap kurumdari